Beri banget. Nonton muka nang lihat deh, mana pini bangke parselnya itu. Si kian ami puyo cukup banget ini ya. Kian boleh. Bang apa? Jadi apa pitong lo ini hari? Wow. Yo. Infinix. $8,000. Jadi खुली रह दे Cendren jadi haruman. Là hay cái charger này rồi mà đi tiếp. Yo. Đâm hơi bự. Cover, charger đang đun nhiều mà đi. Pakai deh cover tak thona hode. Yo. Solo tomari lang misen ma. Pakai on nang deh. Yo. Pakai jo store mana India choose nak boleh deh. Indian. Yo channel yo tomari yo. Channel deh. Oke yo tomari mau pen itu parcel mana order apun pen hedi. Kamera quality lo deh lagi. Yo di ramisan di. Kamera quality na maklang lo deh tomari. Bag nas tami na maklang mo. Oh bag nas itajo. Apa yang zoom kan sih sanun mah? 4x wet joy, don mari. Ayo nanti aku dokan lo bang, sulo aku kenam phone tu yo, kita phone vivo phone 4GB RAM yang dikote dah. 3GB RAM, 3GB RAM phone lo. Mau pen lah dak. Charger đang đun lo, rồi là cái charger đó, charger, pila, Made in India. yeah, battery ta yo 5000 mAh lo, ke fingerprint side nut sido lo. Lalu di don mali, non bangke temper bang pabon lok lo deh puna. Bisa hisap lok lo deh puna bangke. Hola Infinix ki kono. Yo don mali chongai deh yo kopi pun mana je. Ada bang ada deh.
Naman ge camera quality lang ang de. Yang deh. Mana dah? Dia mana aku? Yo. Infinix tu kan anda ya? Infinix tu kan anda. 8,000 pun. 7 GB RAM. Porque fingerprint jo lata gula de. Fingerprint ta RFC dola. 10 ada. Sound. Yo normally naman ge phone party thayo de. Lani phone ma secure order re amang. Yo kia normally yo nang li ala de. Chupo naman. Cuba jauh-jauh sih pas cuy punya. Chao de. Ini video bang gelan la de masih phone la ni sama sang pit tadi. Dan di sini yang tu jaksi yang nanti subscribe dan buat subscribe na. Ini yang sange lambe la de